imali bedelisi nawo. Ngitholile itrack yakhoda lana mngani wami. yazi Kozamanzi. yazi uMdala yabona ngangenye ingane yaselindelayo yabaleka endlini yaphuma inqondo Wena ingane khongudasi ngihlezi ngunikeza izinto awufuni ngiyakhokha nje manje cha mina kufanele ngikhokhe funa ngikhanyise ingane yakho uyayidayisela ngeke ungene izulu ngikhokhele taxi ngikhanyise wangazi yabona lama-secret bathi awungenwa lapha emendlini mangicobusudumba bathi hayi ngena uyazi lokho phela udumbu wenza ukuthi ngishubesibisi uyathithiza kwazana yazi mina angidayisa umombayi dasa ungqobo Shoda ngami. uzokhokha lapha phambili angeni ngizokhokha uyangena shoto yedwa mangena mangena fethu ungena fethu Okay but okay. Ngizokhokhela rile matatazeni wena uyikhuluma indaba yelanguage imali yezo lo language imali awuyikhuluma yonke into kodwa ngizocala emobeni manje bakhona labantu abangidizile uyemobeni manje ya ingakho bengibuza ukuthi uyadlula yini ukuze ngihenge yingakho ngithi ngiyemobeni uzo eda phambili kancane mfethu wena khululeka mina ngazi iqiniso lakho angizozele wengane uthi uzokhokha ubapho wena ungayikhuluma indaba yemali nokukhokha wena ungayikhuluma kodwa yedwa lokuyabana phela mshanazi kuyabanda impela khona kodwa-ke ayikho into ezokwenziwa yabo nje mina ngaliwe cha angithi wena kuyi umkhulu wazi phela inkinga yimfundo omdala yabona umuntu uma umthanda naye ekuthanda kakhulukazi menthi umuntu unedlozi umuntu onedlozi okokuqala akufanele meyikhumula noma meyichama isigigini cha yona isikukwane khuluma namadlozi athi kwakuphile lo muntu phelele lo phela ngimthemba ngoba ngithi nabantu abanjalo hayi kahle kungumalanga yesigigini futhi vele uyibona ngifika ngekhanda letruck lapha emjondo labona ukuthi kunemali osiphitheni yabo ngisho ikhadi belihlala kuyena ngiyakwenza wazi phela samadoda siyakhanya uyabona mfethu uma uyindoda yangempela indoda eqotho akhona amadoda ayifeki indoda eyifeki yokuqala yiwo ndingane yayo ifeki leyo akayihlawula ingane yakhe ifeki leyo wena umbuzi unengane ezingakuwathawula weras singayekden ras weras umuzi unengane ezingaki uyewazihlawula elingane sikhuluma nawe hayi nawe sikhuluma nawe amakhaya ngiyempatha yomsuthu ngikhamba ngala ematayitiyele kodwa ngifika kaniswabe eThekwini ngazayelwa khona usulinyembezi amabhasi yebo iseduze nakwami lapho usulinyembezi usemaludi mina ngisejabafu mina ngisebenzile lapho ngihamba ngetruck wena awayisiyeke indaba ama-truck uthi wena ikhadi belihlala kanjani kumfazi uthi nawe yakuyakwenza nje lento ukuthi ikhadi lakho mina kuyenzeka uthi umfazi lalela ngixoxele wazi thina kodrive ama-truck sigcilazwa yini wazi sigcilazwa yini sigcilazwa ukuthenga imbuzi yabo sihambe nabangabo yabona abasho kanje ngawo yabona yangazi semuve ngakutshela nami ngidrive ngangiyithenga ngisayisengimbuza yini into enza ukuthi ungayithengi yini enza ukuthi ungayithengi awumphendula umbuzo yini enza ukuthi ungayithengi awuphendula umbuzo ungachazi phendula ngachazelwa ukuthi imbuzi yaphetha
uyathanyelwa wena. Intombazana uma ingahlala lapha phezu kwenjini ibheke ngapha iveze ithi kuvela into ezingazukuthi kuvela into engazukuthi amathawula ngeke liphakame kuwena. Ngeke uyaphela. Ungasho ukuthi inquza uyithenga. Amantombazana ahlezi ihamba inqunda. Angibuza ngithenge kakhulu zodrayiva wakho. Lalela mfethu. Bakhona odriver bangayithengi kodwa bayimvela. Wena yabo wena lalela. Uyabo wena okokuqala intshebe yakho ayikafiki nasehlathini. Yayizwa leyo. Manje usaqhanyelwa ngale ndlela engazukuthi ingane encane bayifike emsokweni. Anendaba neminyaka ngithi mina wena umdala kubaba Hayi kuwe. manje uyawingakho ngithi netheme yakho mina ngithini. ayikho Mina ngiyabheka ukuthi ngithini ngqondo. ayikho uthenga utshwala Abonile ngithini yabo mayifuna yami isuka mina empala kade ngidlula eMarikana asifuna ukwazi into zakho kodwa angithi ngqondo. uyayithenga Khona. escort imali udlulile escort emagaraji udlulile Ngiyazi yadayisa lapha emuva. zinjani ezingane ezihlala lapha engathi aziye etoilet manje wena ucabanga ukuthi ungazivamela ziye lapha wena lalela wena mfethu usemusha usaqhasha lalela usaqhasha njengesiqingi semboliphela usemusha Sasa yazi ngiyamthatha. Ngimthatha sasa. yabona umuntu kumina bakhona umuntu ngathi mesho lento eyishoyo ngimthelo ngoba ngikutshela ngisho abafundisi bayayenza le Angisho i-wrong ukuthi mina ngizamsayisengqozo. usiza kanjani usebenzisa isandla novaseline usebenzisa isandla novaseline ngikhuluma nobani kanti mina Lami namabhongo ngisokile namabhongo 8. Jamaravolo no 8 mina. asinendaba lalela wena wayifaka uma ungayifakanga ejele wayifaka isiboshwa lento asinendaba iboshwa ifaka leyo nto Nginayo mina. uma uthola umuntu obuye eminyakeni ejele uzokufaka leyo nto bayafakana futhi Angiphepha ngayo. kulungile kodwa mina engikushoyo ukuthi uma udrive itruck njengoba udle usawumdlwana usamngaka Ifoni yami ucheck la ukuthi mina izolanda ngini. mina bafu ngingasho ngithi angiyithengi ngiqambela amangu yazi malalela yekho start angikude kodwa usebenzele ekhaya Usola wegifters ngithuze lapha. ngikwenzela isibonakaliso noma umzekelo ngisuka la ngekho start mangifike ePortchester ngicabanga ukuthi ayingeka uthi ngilale ngoba vele laphana akuvule ebusuku ngizosuka ngabo 2 Kusebenza. mabe seqhamuka ingane ithi ngane qoqo sikhuluma ulube lomnandi ke Unoknok engayifuni mina ngoba anjalo bajotsha Mwalala zangitshela mina ifeva itshontsha mina ngiphephile yonke indawo. uyawadla ama-ARVs Ba ngikhuluma nobami angiwadli ngoba yini mengicheck ingculaza ayiveli ngifuna ivele ingculaza ngimile ngoba yini mengithi ngiyayicheck ayiveli ufuna mina ivele ingculaza Ulele bhuti lapha emnyango. ingculaza abongculaza ngikutshengisa la ayiveli lento ngiphoqa kakhulu mina why ingculaza ingaveli mina kumele ngibaphephile mina ayike prophet engabanga wazi mina khona into engizokutshela yona mana la awubhifungitshela bona la ungalami angifuni ukubona into ana abafese ngisebenza ungalami manje uphesheya manje musuhambuthengisa la musuhambuthengisa abantu hayi abafuna phela ngishilekala mina kusho ukuthini lo amakhaya wazi ukuthi uclever melani uma unombantu melahla umuntu akaboni ukuthi ngalahla angenisela brothers nginokuya kodwa ngikhulele eThekwini ekhaya ePortchester manje nale imnazi ngishokile manje ngathi ngewema kodwa angena ukuhleba ngithi mina wena wawuzakuphosana Ngizobuzana mina ngithatha imali ngineze uma ungizema ungaphindi udlale lo ma wakho kusukela namhlanje ngiyakudodisa una i-ID ziyele wena amasingcwabisane ufaka uma wakho ufaka abantu bakini bonke Alpha Suba for ufaka abantu bakini bonke wazi ngoba kuzokwenza njani empilweni kuzovele kushona uma aqala shothi wena uzokuqala ukudlala amasingcwabisane umama eseshonile uyindoda umdala sukela ngindaba ngomsombuluko wekusasa uqala uvuka wakho Ajalo mina bethi say all fucking awukhokhelwa wena unika uma imali
uma ahamba yokhokha akafika amasixhobisayo wena unamasixhobisayo ebhuti wena ujwayele laba lova laba khuthisayo wena uthola umuntu ozokutshela ifane khona mina ngumngani wakho wangempela ngena la ngumngani wakho wangempela Uvulele bhuti. ayithanda ukuxoxa nawe bhuti awona president wangixoxa nomuntu mina ongenebe president okazikaliyo epress wami ya futhi man ngiyathanda bafu uyazi mina ngixoxa izona ngikwazi into ipoison iphathi ngidakiyas ngithela usungitshengisa izinto amungo ngene mentros uyongitshengisa le phone yabo mina engiyiphathayo uyayibona engiyiphathayo uyangidlalela noma ngidlalela ngiyathanda ukulalela kodwa station. mina amungo ngene mentros ila uthenga khona-ke emotros